tungtuma chuan thu Lawrkhawm ngaihnawm tak chanchin kan ngai thlau dawn ani Nagoro village of Skero Nagoro hi Japan rama Shikoku Valley kho pakhat ania milem dol omtam na khu ania achan enge ni tang ti hi rilrua lo langma saber ome ole chutia khuwa dol omtak furchan ber chu mithita te ai o tura din anni mo meile milem zathung somnga lai tam mu tur oma chung milem dol te chu mishing ti azeta lian po tam tak awmani he kho chengte in ha tho tur zongin khodang an chuak bo zawa a then an thi zawa chutingan khuan ro san tak nu kum som pakhata ve nu chuan artist pakhat kum som ruk pali upa sukimi ayonoi chu kholam panin howa an kho hian mi som thum pasari sawan chen to wangin lolum tu nei mang barlovin an lo re thuap to a an lunga leng hle mai ni ti chuan mi thita te polan lem siam zai rel ta a ati tur chu ati tran ta ni chutia malak nu chuan an school te po dol khaina khata class tan hun nga ka thuthuap ni om takhian anom fur mai ni chung dol te chu tlang puin bu pola no puan niin thomno hluya thuam an ni athlai chitu atau thei to reng lo hnuin sukimi chuan idea nei thar ta a apathita mel le pianji ang taka siam dol chu huana na thok mek angin ada ta chumi hnu chuan an khuwa chung ko dangte thita ho dol siam le zelna rilru hapua asiam le ta zelani kumsom nu pe chuan an thi man omna mun thawa an mani ang tak takin na da ta vek maya tunga pe chuan huana na thok mek laite luya sangaman laite kongsira tru laite le kongkal lo thir laite mu tur a om ta hialani tlo tu then kha soidan pe chuan chung dol te chuan skero te po an anglam lam ni in an soini sukimi chuan ama ang pakhat asiam tel ngengia in German student Fritz Kumen siam documentary Village of Dolls tia sukumi chuan dol siam chau hi ka ril ruwa tu ni ti thu soya ka fa te angan ni e ati bokani Global Post point sukimi khan an khuan Nagoro hian tourist hip se an khuwa dol om ho po thla la zel se tu thu a soini na report bok pigmi mitenam pigmi chu nam pakhat pian phunga toite ten nia ale lama chon khovel nam lar tak ani vetlat loisini anthropologist tam tak chuan pigmi chu nam pakhat an patling ho po centimeter za somnga fitli le inche som pakhat ai ma ni amani de ovek tin a soifia nge nge ni ani hawai tlema sang deu hret anom boka chung ho chu pig moi tin ni le bok atlang point pigmi ho chu Central Africa omania chungjinga chon aka FL le butin namte hi alar zolani pigmi angdawa nam toite ho chu Australia Thailand Malaysia Andaman Island Indonesia Philippines Papua New Guinea Bolivia le Brazil ate pon om chubaka Southeast Asia necrotren khat chu toite te ni ve bokani bitam tak chuan pigmi chu nam shan bi kan oma chung nam ho chu aka bengba baka butil le tawar nam ho son ni tin an soi ve tlat thungani pigmi nam ho tet big chan an zir chena theory sang a chuan anom na rainforest a ultraviolet light level an hiam lutuk wangani om zia chuan vuna vitamin D a in siam tlem don ti na nia chuti ni chuan ru thana berkal siam chu an taksa tlem bokang chumina ra chul chu an tu le fate an thlakal zel po tiang zel chuan an lo te view zel don ti na ni silfiana dang le a chuan rainforest a son ei tu tha tlem view maya an leilunga calcium level han hiam boka ni engan dong tlema mun na nong deuh chu bok chu wangin an lo te ta zel ani African komola pygmy so chu nam sang an oma mun sang Rwanda Burundi Uganda Democratic Republic of the Congo Republic of Congo Central African Republic Cameroon Equatorial Guinea Gabon Angola Botswana Namibia Madagascar le Zambia te pygmy an omani pygmy namawi atlang puin hunter gatherers ania an manin lo nei le huan siam an tingai lova ram hnuai thlai theira le eitu sang om man dap kual mai thin ani Congo rainforest a chuan pygmy noi ni singa tanga noi ruk vel an oma African pygmy ho chu lungsiam man Stone Age sun toplama Central African rainforest a khosa hunter gatherer peoples ho thla ni an soya ase hi archaeological support ani shan lo ni American University ya Raja James Cesardian African pygmy sa zirchian dana chuan ramgo suat vak chuan an nun ang hong leya
chuba ka politics le economic in her danglam zelin anghong le bokani pigmi thamhi bantu tribe santi ho ain an huai nung zoka thren ka chu bantu tribe ho sal an ni thin nge nge ni Congo Free State hun lai khan pigmi no pang hawan man vak thina sahuan le Europa an thon thina ni kumsanga zako pasari khan USA po thon chu ani thina chutiang chon an chan at che thin le ni African State tamzo ka po pigmi nam ho hian identity card an nei ve phal sak ani lawa ram school healthcare te chenin an nei ve theilo ni citizen an cheer tel ve ngai lo ni chutianga pigmi naman tlem tial tiang nuin tuna hian Central Africa Rainforest Azon pigmi nuai nga chau anom to ni Kazakhstan sakhi chikhat saiga pool saiga te hi endanger antelope ania Carpathian Mountains le Caucasus satanga Zungaria le Mongolia thlenga inzar pharin Eurasian steppe zone atla thin ani Beringian North America apo Pleistocene sun lain anom to thina tuna hian subspecies to Russia rama steppe of the northwest Pre-Caspian region le Kazakhstan rama mun thuma Ural Ustyr le Betpak dala te chau anom to ni Ustyr chu Uzbekistan simlama anvatla asang chuan thlasika Turkmenistan vela antla thin bokani China le Southwestern Mongolia omte chu anmang to ni Romania le Moldavia omte po anpel na sa thin leya kumzabi som pariat na level khan anmang vele tani Mongolian subspecies ST mongolica chu Western Mongolia chau anom to bokani heng saki chikhat wang to tak Kazakhstan saiga antelopes chu hun engamoti deu lai khan singko lion thi ni Kostanai Oblast Territorial Inspection of Forestry and Wildlife of the Ministry of Agriculture chuan saiga thi za som pasari chu Aman Geldi District of Kostanai Oblast bul Zolaba a mu chu ania an ruang endikan ni nu point tin na mu om lo ni The Oblast authorities the Department for Emergency Situations Environmental Prosecutor Office Department of Internal Affairs and Veterinary Service chu an hlau thong leya investigation po an nei ngal wat nge nge ni saiga antelope te hi kumsang zko somni chhovela tang khan thlasik votlutuk le khokheng na sa wangin antlem sot leya mission ten an pel thin ani tichuan Soviet government phei chuan heng saki pel hi an khap ta ni saiga te itlang puin an dar chin noi lam te in fit ni tanga fin hi le inji sari sang ania keji som thum paruka tanga keji som ruk pathum vela rit an ni apaki nei chin te chu anu ain an lian zoka kumru katanga kumsom velan dama anhar asein anem le bokani saigai chu arwalat la thin an nia semi desert steppes grassland le open woodland vela antla ber thin nim chi sang sang an petrina chungan cho ei thin zinga then khat pe chu ram sadang tan turani ram thatak taka tetlain luiten kan thina mase mun oilutuk le khokrok lutuk chu an hel ram thinani anu le pa in ngai hun hi November ani tlang pui thina chuti hun lai chu apaten anu in chuan in sual na satber hun ani achak jok chuan anu panga tanga somnga ten kai hroi ta thinani springtime a anu in no ashingani Kazakh Department for Emergency Situations chuan saiga ruang singka sangko ai tamma chu Kostanai region a phumani to ni na soya mase unofficial report in atar landanin thizat chuan sing thuma pel te to ni Conservation's Alliance Way 2 EJ Milner Galan chuan he thil tlengi rap thak takani tin asoi bogani Conservationist chu danin Central Asia saiga noi ni sing ruk velan oma West Central Kazakhstan a noi ni aumbok hetia ram sathivak mai hi thil thleng rap thak takani Kazakhstan Agriculture Ministry a senior official tele regional governor chuan amun atlofeya atakan mu chuan mak an ti hleya an hoi hai hleni official te chuan ram saruang ate chuan utlang an huma om lawani tin an soi thil ti tu ber chu Pasteurella bacteria ni thein an ringa ramsa te ka lutin an hnaran lu chhota nin an ngai Milner chuan achan nia rin chu Pasteurella ni ma se an vai chuan an bik lo mai thei boka Pasteurella natna hi chuan ramsa frisel lo chawtin a thin ni na soi thungani tuna chan nia lang chu Pasteurella ni lo ma se infection disease turu takani ro a ring thawni Heshil fiana hi activities te chuan an pompak lem lo hlea Russian rocket Kazakhstan cosmodrome atanga ka chu ani thin khan toxic fuel chakta kamanga chu chon borok ati kholo hle nia nga ya nombok Kazakhstan thunai tu ten hetia kumtina saiga thivak zia chan dik tak hi
an thup zawk niin an ngai hial ani anti-heptil movement phei chuan Russian proton rocket ka chhuat hin chu an du lo hleng heng he ni Kazakhstan rama hmun tam tak chu rocket ka chhuak khu atanga in siam poisonous element chuan ati chena sa mai niin Dompekov chuan a soi tunhai mai khan Russian proton rocket sam tak chu Baikonur atanga ka chuan tumin alo puak towa chumi atanga boruak gas la om leng vel chuan boruak ati kholo hleya ramsa ten an thi pha tha thin niin an ngai bokani clown thuruk bi chiana clown chu fiam thu tho tu comic performer an nia an se dan phung le hoi herin mi te ati him thin ani clown te hian in thuam na ran bi kan nei thin bok clown te sarkas so ne na in zom plat na ngai ania chuta chuan an che zia in fiam thu an thotel ngal thin ani clown te hian comedic role chu sarkas so a kumzabi som parian na tobla matang khan an lo play ve thin ani chu wangi sarkas clown tam tak ta chu an larin sarkas se ka chuan an poimo ta hle ni clown lema in siam hasaber chu Joseph Grimaldi ani kumsang hazariat so vel khan lartanin London comic sei sa phei chuan larfilor tak mai ani chuti rolling clown chi dang anom ve boka head harley quinn net clown te chu joy tin ni clown reng te chu an che zian nui za thaka athlak le maksak tak takin mi pui han sok phur thiam hlea mi mai ti theilo thil tam tak thiam anga ya clown ni tur chuan extraordinary ve tak ni ngai ni clown ti thumal ron chu dang tak hi hriat chian hani lova ama saberatan kumsang khazanga somrukhan Scandinavian tonga ron ir chuakin omzia chu clumsy buris fellow tinani ama ir chu man lai kum BC sangni zali khan ancient clown an ti mai 50 dynasty of Egypt hun lain alo om toa god jester anglo takin tradition na betel tlatin khotlang le sa khotil tia tel thinani clown mai kor po hi chang hlim mel atanga ram huai mel chanin oma chung ta chu fantasy costume SDQ store Chicago a oma elai mun hi Halloween costume le nan po hun poimo takani clown ta chu hlim thei tak le mi ti hlim thiam takan nia thin kha soidan chon clown te hi han nui pui bok theina lam chi chu nilawa ase birthday party circus le pui punna hmuna te hian hlimdan siam thiam le ni hanti ase ruk takin clown ang si tho pafun so tiang ero chuan lungai na le ral trit na a thlen theya heti clown hlona hi culrophobia tinia chuson mi hati trapa autir vak thinrim tir theitlat ani thamte tla in luak chuak na le lungphu te po atirang thin le bokani clown zong hi mi thalo ni vek bik chong lova pon laman landan angutan nel chi ani san lo ase chorolin tamjok te chu chungri la mi hlom pui an nia thin khat pe chuan clown te hi ramhoi te ne na in zong tlat nei ni in an ngai ni thontu lama tanga chui phei chuan se dan phung ra thlak tak an nei thin ani clown lem ena tanga ata te mani le mani that te clown ena doi atanga soita chu tun main atam hle ni professional clowning larwang lai chu sanghas ko tir lama tanga sanghas ko somruk top lam vel bor khania US ko ta lam danin professional circus clown hi zanni ai tlem lo anomani chu wangin barnamen bailey te chuan clown college chu kumsang ko somruk pariat khan a hong ta hial ani school pa ngai tak chu kumsang ko somko pasari khan khan ania tunai circus employee te tan seminar chu US akal pui ve thinani mase clown college sangpo a ve thoba chungjing a chuan California Blue Lake a Del Art International School of Physical Theatre le Paris International School of Theatre Jacques Lecotte atel bokani mite hlau khoba clown lem hlom atam tak vio wangin hunchen kala chon clown ngai san na po atla niam ta hlea mitam tak chon an thin rik ta hle bokani